Samson sing ti Amir Baria long KSA Samson aro pen kache song asai kideng Nangkeli MP Kilik abha West KARBI Anglong District Deputy Commissioner pen pherang ke amai ke pha KARBI Anglong Sport Association Rapchun bang klengdun teron arong chewai tanglo teron sangho karate ka pathu hin dake thekser abang phu Kardom KARBI Prime Time pen libiltan han bang thari harmony ben nan biltang ton pen arjik tha KSA Samson Aropen There ni phai krehini arni Dipu Ru Samson Singh T Amir Baria long kache song asai ke deng lapen Assam CM aphan Pinpur alo epak panong si KARBI Anglong Deputy Commissioner adeng ke pajir dam abirta pherang ke ben birta nang pale Pinpur alo along ki jongpon lake KARBI subject se ba board along MIL padeng pon vek nang ji po alam pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar aphan panong si KARBI Anglong Deputy Commissioner Mukur Kumar Saikia arideng Pinpur alo pajir dam Lapen Pinpur alo along KARBI Anglong Autonomous Council ke parlo angkang along ke doan ME lapen high school ang deng along suarlo atuma phan aprangason KARBI apindeng paching thang long nang jiputa ke hang pasodun Pinpur pen niletum ke mangpon alam the niletum song along chingwai si Piniana bang ke lason thom niletum non labang soajir bin kui pen laso ke mang aputhar pot pin ke chengsi kache song apani tom dak Samson Singh ki laso memorial park mase tu pangcheng pon no niletum pini KARBI luchar ni song hin pen atok ano kido KARBI luchar ni song long ke prem rapet hey anok bi po lapen nok bi pi kupine university long cultural dictionary Nangkeli MP Kilik ki PG Khod West KARBI Anglong arado ana phan Kilika potha ke pachini ji aphan There ni phai kresi arni Deputy Commissioner Syed Ifagur Rahman pen pherang ke mai along Kilik sai ke tumpen kisi kidang tang lapen puthot ka chisik kon thuji alam the hoi ke pachini ke padopon aberta pherang ke Hondor Group and Card News sa hemlong bilta nang pale pherang ke mai along Deputy Commissioner pen ka pachini pon atengke non amat West KARBI Anglong ka parlo angkang katokawe polling station long pharohini ra long sirkep kep ra trok ando lapen vote ki jok armu aphai lak isira suri sirkep ra kep trok sira pharo isira inkoira trok an aphai do pusi pachini laswang bong pinso aphai lak isira suri kre ki thomra nerkep ra kep ra bli lapen soarlo aphai suri sirkep kep hora bang pharo trok sira inkoira trok an aphai do pusi pachini pon অফিচাৰ আৰু 52জন সেক্টৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে আজি কিছুদিনৰ পৰা ফিল্ডত ঘূৰি আছে পুলিং ষ্টেচনৰ যিখিনি যাৱতীয় পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই তাত যিখিনি উদ্ধাৰণি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কাৰণে Total sedo area mate lamrihing avarsai kavia polling station kado kave pen long thom kep runner kep kado kave zonal officer bangsir kep sector officer bangpo kep rahini puta pachini ponthu nona dihu kilik ke women polling station ta long pho ki thik pon pado lake Jirsong English High School Hamren Gov HS School Ambino English LP School Rongchidon LP School hello angparta 4G network avarsai ta pado ponji pusi Deputy Commissioner pen pherangke pen chingki chithana hut ningje jongsi radatum kilikaputha kachini ji aningke hangke nangso do polote toll free number ki pi pondo lake 180034535528 hello Borjan MSC constituency angkang Kuligaon Longdian se arong along There ni phai krehini arni ada por phai cap apor pen nithoma farman dewak mate robar katike aseke kipi ke cheng abirta pherang ke ananterang pen birta nang pale Kuligaon Longbian se arong along rong asar Chandra Singh Hanse pen chetongdun aluhia tuma phan pachinia por enlo aluhia man pen difu rubber board field officer Devakrishna Saikya la pentoni Teron atung chetongdun Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana recognitions of private leasing on latex producing technician by rubber board field station difu under regional office Nogong Akera pen 2019 anikan abha There ni phai krehini pen ni phai kre pli arnia ni thoma pharman rubber katiki aseke chengche aprang akenang sodalam hai hui than pajir mi lapen joy phutu diary hai hui pajir pon pangum pet pen
Bangin koira sirkep abang pho bang phiatum la soase ke endunzi ke chengarni mesen pen padopon শ্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনাৰ অধীনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যিটো ৰাবাৰ সেক্টৰত লেটেক্স হাৰ্ভেষ্ট টেকনিচিয়ানৰ লেটেক্স প্ৰচেছিং টেকনিচিয়ানৰ যিটো ৰিকগনিশ্যন অফ প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিং RPL প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যিটো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি প্ৰথম দিন আমি থিয়ৰী ক্লাছ ল'ম এই থিয়ৰী ক্লাছৰ পাছত আমি কাইলৈ আৰু পৰহিৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰগ্ৰাম আছে যিটো প্ৰেক্টিকেল প্লাছ এছেছমেণ্ট হ'ব তাৰ সেই এছেছমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এখন নেশ্যনেল লেভেল চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই NSDC নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইছ্যু হ'ব এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ আমাৰ পাৰ্টিচিপেট nan malam sopor hin bir tamung tan ponik sina Second All KARBI Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Diffu Club, KARBI Anglong. Organized by KARBI Youth Organization. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Aturkimi Academy Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Diffu, Rukasan Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya chusir ham tamle ingnisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok Pride Beauty Parlor long discount pibom ke. Kalang ma, kona lo lake. Diffu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so lapen soar lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jehnamu piputat bertalong wangtulu KARBI Sport Association Arab chunba mate West KARBI kheruni ameka klengdun terong arong chewai tanglu pusi card news alang berta nang pale West KARBI kheruni arong ameka klengdun teron alangli inut kapathuanat aning kedok abangphu alangli karate kapathua hinta owe kimiang bong penanga namen chethang klengdun teron men there poning be porphai sir kabra chitim malom arong chewai alam karjulong pen kheruni hawarat ningduk chipirinti birta kelong atengke alang lila pen arisang hoatum there pokre siar ni dongka muka malong montri himonto biswa sarma kebang amai pielong ta chetong dunla alangli apor pe arong chewai ke kapathua hin lapen hamphang aphan kanahok theolo pusi rat ningri rinti chengbong arat he ningduk lo ningduk chepak lang lo pini lasi alangli pan ke pani lika chini ke lapan sala alangli non arpu dobom ke lage kasa long isi secretary arpu lapen hamren sub division long alangli khela dhula long sami alangli in charge lo lapen alangli penan KARBI Cultural Society long tap cherab dun pi lapen ke jengkha special ke jengkha juna long jengkha ke cs jun long alangli ke bidisar Langhen constituency ke parlo angkang Mai Berik Model High School ahem KARBI pen kachale usomar atum kai kiamat arni arve kaching tang nang agirta there ni phai krihini arni pherang ke pen card news se hemalong birta nang pale Mai Berik Model High School athan bangla pen SMC atum non kikhibom local MSc mate EM Tarendra Brahma aphan chetong damsi pinpur alo pajirdam lo pinpur alo along Prabjin pen Mesen School ahem nang kimpinangji lapen Mesen kijuna lang aphan ringwell nang enangji pusi jongdun lo local MSc mate EM Brahma hinpen lamthe kache chakduna tengpen nonanta awar saikipi ponabelang labangso school ahem kawe jok kisung hectic lo pusi principal transport basumutari pen than pachini বৰ্তমান আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম সেমস্পৰ্ট বসুমতাৰী মাইব্ৰিক মডেল ইংলিছ হাই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ বৰ্তমান আমাৰ স্কুল একো চৰকাৰৰ পৰা একো গ্ৰাণ্টে পোৱা নাই নাম্বাৰ 1 এই বিল্ডিং নাই নাম্বাৰ 2 সাইকেল ষ্টেণ্ড নাই আৰু এফালে ইউৰিনেল লেট্ৰিন তাৰ পাছত এফালে লেবৰেটৰী কিবা কিবিও নাই লাইব্ৰেৰীও নাই খোৱা পানী নাই মোটামুটি কাউন্সিল বিলাকো আমাক একো চোৱা নাই তাৰপিছত আমি যোৱা বছৰ CM আহিছিলে CMকো আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলে lasi Prabjin pen Sorkar pen Mesen School ahem nang pinangji utapachini pon labangso school along kadokabe pen bang pharoisi lokachar liya somar aphai do puta principal pen than pachini KARBI prime time ngara pasigang ton pon elo dumi thangme kruwang thu